thina njengamapholisa kuZimbabwe Republic Police silapha koBulawayo. Sithanda ukuthi sazi uZulu, abantwana bezikolo, ababalisi lezakhamuzi, ngitsho labazali, ukuthi le ndaba esikhangelane layo esibona sonke ngamehlo eyokulwa kwabantwana ezikolo, eyokudlamudla, yokugebenga esiyenze kwaze kwabhaza umntwana salahlekelwa impilo, asiyo ndawo enhle, asiyo into enhle lakancane. Abantwana sesinanzelela ukuthi basuka ezindlini emakhaya lapho abahlala khona emasethelini abo bethwele izingqamu, bethwele izinto ezinjengezigelo, i-screwdriver ziyabasemabhekini abo. Lokho kubenza ukuthi uma sebehlangene ekuxabaneni kwabo abakwenza iminyaka yonke basebenzise lezo zikhali zibe ingozi kwabanye abantwana. Yikho sithanda ukuthi abazali asikhangeleni abantwana ukuthi bathweleni. Ababalisi umsebenzi wabo ngokufundisa, sikhangelela ukuthi bafundisa abantwana abalembeko abasuka ebazalini. Njalo futhi mase sibuyele emuva uzananzela ukuthi umntwana mayephuma esikolo esiya ngekhaya egqoke uniform yesikolo, uyi-ambassador of that particular school. Ukhangelela ukuthi ehambe efakaza ubunjalo besikolo, kanti mayesuka ngekhaya esikolo uyi-ambassador yabazali bakhe le community asuka kuyo. Kuqakathekile ukuthi izimuli zombili, isikolo labazali ekhaya, kuncedisane. Njalo siyatsho nje ukuthi lamapholisa sizaba sikhangela ukuthi abantwana kambe bethweleni, randomly we will be checking sisetshe ukuthi kuyini abakuthwele ezikhwameni. Ngithanda ukutshela uZulu futhi ukuthi sesitholile imbiko kuma transport operators laba abathwala abantwana amakhombi, njengenye ikhombi esizwileyo namhlanje ukuthi iyahamba ngeMasephambi Road ithwele abantwana abafika ama-30, abantwana besikolo abafana ukuthi ababehleli ezitulweni amankazana ephethe lawo bafana. That is illegal, that is an offense. Udriver onjalo should be warned. We are following that seriously. So izinto esizikhangeleyo njalo esikubonayo futhi ukuthi abantwana besikolo mabethola izimota azibachiye esikolo, zibuye ziwathatha esikolo. Asifisi ukubona umntwana wesikolo elandela umgwaqo kumbe bemile beziqumbi endaweni ezehlukeneyo, ngoba lokhu kokwenza bedale izingozi lezi. Sisakhona futhi sizayenza imikhankaso, sibhoda izikolo zonke, sizayenza imikhankaso